Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya sarkar lai puna thona kumsom pare chin chunglam COVID-19 thidan apek me ka ngai thatu te thidan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven la malo in thla da lo ula ina tom tlatin tul to palo chom pon chuak lo ula mai tom na vo medang nai lo kudle mai ti file thidan la lak te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 kan hoi shedu ne chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial panhite biak pot herengani tuna chon chanchin thalong athak chun zomang u chimlama Myanmar ral tan thanem takte tuam hlomna tur tran puina pol sangsangin an pe mek Mizoram khopui fiber ni na haumek tu lungle khopuya chuan UDNP department in file azwal turam malakna akal pui mek Prime Minister Narendra Modi chom voin khan ni thum cham turin US apan ramchunga COVID-19 vaccine dose vial se somret panhila nu somrupanga chuang pek to ani voin khan lairam iso Krista Baptist Kaushan LDKBK Assembly chuan Chin Hills Myanmar atanga Longklai District ara tlan nu te tanpuina Central Oile kuta anhlan LDKBK chuan tual chung Kaushan sangsanga vebur khonin thom hnole mudbu ba ka erong bolna bungbel le poisa te voin khan LDKBK Assembly hnuadin Refugee Monitoring Cell IO in and Chairman Reverend A. Vanaldin puya chuan Central Oile ruai tu te kuta ahlana Central Oile IO in President PHC Vanarwat puya na dongani thilpe kan hlan te hi poisa fai cheng noi khat ba ka mudbu chi sang zali somhi pasari le thomno sang khaza som sari ba ka phei khok le erong bolna bungbel thanem tak ani tundin huna Longklai District chunga ral tlan sang khazariat chuangan ommeka ral tlan hi annaran lu bel mek zela ral tlan omna khuwa te chuan atheng anga chhom dolin an chena tur thlengin an buai pui saka atul dan angin natlang an ko thin ani lungle waime saphet ko tar chuan Myanmar ral tlan tan puinan khopui chung branch sang te tan puina tho khom tura alongen to angin heng sum tling khom te voin khan waime saphet ko tar lungle shuai tu te chuan ral tlan te an hlana tan puina hi tuiphai group waime shuai tu te hena an hlana sum fai engemaw zat ba ka dal bek sari le silpulin pasari atelani voin ve khan steering committee on Myanmar lungle te poin lungle khopui chunga mi in phal te pe khom thom hnola mudbu chi sang pick up phur khat kengin thingsai bolpui cherhlun ngarchip le new ngarchip ate an sema steering committee on Myanmar te soidanin heng khuwa te hen ral tlan an tam to hle a new ngarchip a phei chuan a khomi pui ain ral tlan an tam to zok ani Rotary Club of Aizol chuan voin khan Health Minister Dr. Al Thanglin an hena COVID-19 ripui dona atana man turin oxygen concentrator za somthum panga an hlan Health Minister Dr. Al Thanglin chu Mizoram mi pui te le Health Department ayo in lom takin andong ti asoya then omrama boy wanga nu nawral kan tam tak Mizorama aron kan siati soin anjinga hian no pangle tar chaklo tak te po antela furlai ani a triaului alena wanglai tak le ngalin an thom hak lai nen khabar taka ron kan siania wangin chom dolan mamo emati a an trisel na din hun endika filturin medical team atir thu soin Mizoram Commission for Protection of Child Rights po an chairman Dr. Sila Sangzol Hovin ral kan no pangte din hun endika atul anga mala turin an thoksok don ti asoibok Rotary Club of Aizol shoi tu de chuan COVID-19 shipui leng tho ni na Mizoram in nasataka atwar an huin engemoti veturan nei ni an hriat awangin Rotary India le an tho pui khovel mun sang mi tenen tangtlangin ma an lati an soya Health Department ho tu tenen anin ron nuwa oxygen concentrator chu mamo poimo berte zinga mi ani awangin pek an rel ti an soya Health Minister hen oxygen concentrator za somthum panga an than ba ka hian Health Minister in angin Baptist COVID Care Center Christian Hospital ser kona man tur oxygen concentrator sompo nimina an hlan ti an soya Mizoram in shipui leng adona konga amamo thil dang te po ngai to azelan tum ti an soya thenom ramatanga ra tlan ron tlan sia te tan po atheng anga luang chok turin ro manna an siam to ti an soibok ani Mizoram khopui fiber ni na haumek tu lungle khopuya chuan UDNP department in file azwal tura malakna akalpui meka lungle a hian VC NGO zirna in sarkar office sang le mi pui van tlang zong tenen tho ho na thatak nein kong sangin final am konga malak chaumek zelani kumsang ni som pasire tangin lungle khopui hi pon lera in thiaram lo na khuwa ODF tawna puan aloni to a tuna hian pon lera in thiaram lo na mai ba ka van tlang in thiana thale fel fai nei khuwa ODF plus town ni turin malak mek ani a central lam atanga ron endik tu turte remchan hunan ngak mek ani lungle district urban development officer piwan thangpui chuan lungle khuain final thiang hlimna konga ma son zel theinan mi puiten
anin chung kura theu bolho clear ran chu ti chanani a injir tir chu antimbak moni ti soin UDNP department pon zirtina abe mek reng ti asoi kumin mars thla tang khan self help group tenen thokhovin bolho clear shandan injir tirin house to house campaign an lo nei to a april thla tang khan department bolho pai motor mangin khopui chunga veng engumaza ta bolho troi theilo khontran aloni to ni in a soibok lungle a hian thalai rol ni tel khom ten clean lunglei ti chudinin masi luile van tlang mun sang te ti fine an hatlang thina NSS tele MUP te point van tlang mun ne playground te po antify thina kholaya final lam thuziak an tar bok ani lungle DUDO chuan lungle khopui alo fai zol zela a chunga chengmi puite anu hrisela anu chang kanjel theinan mitinin mo phuna ane theut e soya chuan mo phuna chu hlena khole tui tha ni turle faina ngai poimo a theitop chu zel turin mi puite asom ani lungle avin khan NGO sang WMS sub headquarters MZP headquarters MSU regional headquarters lungle thalai pol MHEP MUP le chimbial chantu de chu RT-PCR lab for chimbial convener pujimi el sailo kai shroin lungle RT-PCR laboratory din ani thena tur chungchang an thu khoma e thut khoma hian RT-PCR laboratory din chungchang WMS sub headquarters lungle malak na tura tran ho zel ni se anti a NGO sang de chu WMS sub headquarters lunglein kai shoi se tinan rel bok RT-PCR laboratory din tura sarkarin kot athak mek na tourist lots chu October tha chu nge man the pe fel tura weme saphet ko tar chunglen ngen na thu lo chua to chu joint NGO chuan an thlop ti an soya hemi hun chunga pe fel ani lo chuan weme saphet ko tar lungle kai shroina in atulangin atop thlengin ma an don ti an soibok Mizoram sarkarin chimlam tan RT-PCR laboratory adin na tura hian chakle zola ma alak theinan en zui reng don ti vein thukhom chuan an soya weme saphet ko tar lungle hi tourist lots zotlang lungle RT-PCR din lailok na tura na thok ville endik tura anin huamna joint NGO te chon englai point an thopui zel don ti an soibok ani COVID-19 thupui leng me kara chimlam na sataka an boilai le chimmi puite na sataka RT-PCR laboratory din chak ani thena tura kongsang sanga sarkar an outline lungle MLA te chu malak pui ve tu le the top chopui ve to turin an phut tat ti an soi ani voin khan KVK lungle bots leng pui bot sain nabart noya leng pui RD block huam chunga kona thokka ezong te pual masona program sang te soi hona le inchil fena hun re eka BNRGS ke hola ne ani re ek video kai shoi he program a hian pujedi traite district development manager nabart kolasip le mamit chuam nabart atanga project le scheme sang te shilfi a KVK mamit leng pui tangin Angel Business Promote Vanapa Society Clovers Organic Private Limited Self Help Group le Farmers Producers Organization and Telbokani hemin hu hian mamel leng pui KVK senior scientist Dr. Vanal Shoi namte hovin re ek le chevel chung ko tamtakin ezon atanan man ai eng chi thalovina polsop a chi tha a thak dan tur sei honi a munte an to ngal bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon voin khani thum cham turin US apan a tho chu main Prime Minister Modi chon tuntuma US a tho tur chuan rampani thoduna ati nge tur thute India thopui ramdang Japan le Australia tenen khovel tana poimo rel konga apui donani atia pumodi chon US President Joe Biden nen India US Comprehensive Global Strategic Partnership chu an thrile donti soin an chevel ramle khovel thil kheng poimo te an soidun bokang atia neba ka hian US Vice President Kamala Harris nen po anin mu tur thu soin rampani inzomna abik takin science and technology lam asoi puyang ati Prime Minister Modi hian US chamchung hian Quad Leaders Summit a atel don boka he summit a hian US President Joe Biden Australian Prime Minister Scott Morrison and Japan Prime Minister Yoshihide Suga te an tel don ani ramchunga COVID-19 vaccine dose verbal samret panni le nu samropanga chuang pek to ani a heti lai hian darkar somni palikala chungin shikai thar sing ni sangruk vel mu chu ani a tundin muna shivei me khi nuai thum sang khatle zakwa samret pakwan oma hei hi niza somret paruk nuwa aniam lai ber ani shikai to za da changa chutin shivei me khi za bial point pakwa bial ani a Union Health Ministry soidanin shivei enkol dam hi za zela somko pasari point pasari kai to a darkar somni palikala chungin shivei enkol dam sing thumle sanglian oma Shivei enkol dam toi viable che thum le no somni pasiri chunganam to a kar kha chunga sample te satanga shikai mu so hi za pani point bial paret ani a ni somret pako chung chu za pathum ai hniama a to ani chanchin thar cherti topna na tang pui
chimlama Myanmar kan thanem takte tuam hlopna tur tranpui na pol sang in an pemek Mizoram khopui fiber ni na haumek tu lungnei khopuya chuan UDNP department in file azol tura malakna akalpui mek Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan ni thum cham turin US apan ramchunga COVID-19 vaccine dose viable che somret panhile noi somruk panga chuang pek to ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani